Hello, hello. So, live. Hello, Vlog. So I'm back in live more. Not sitting at top. Hello, hello. Testing 1, 2, 3. Long more. Long không? Hello, Vlog. Back in live. Masih jiru penawar mula. But you 5G stay. So, hello, hello. Welcome to my live stream. Comment to what in page mana bala fast view mah. Fast view để học ai biết. Kita có game clip. One tu dah kawang sushi game ya. One ni perlu. Tuh, mình setting lại được nè. Được đâu. Entah. Piwan belan ya, warna entah. Hah? Antray. Terus dia krik kat. Benin. Bit anyways lah. Pinyak auto ni lah isu mana? Ya sudah. Hah? Kau belum dah. So hello Pano, welcome back giveaway. Sobha ya comment tu wood. Comment satu wood har baku giveaway. Mah. Lah subscribe lah supet kem tu. Kami ada giveaway. Bang nak si game. Kemuan retry ni. Free Fire. Who designed this? I need to close this place out. Who got to my location? Dah ini bagan lagi saya tak mau. Dah ni kemudian nanti. Dah lagi kemudian zero. Lang lah. Jadi aku. Battle with style. Ni one belah dengan dia mau. Dropping like the lights on my social post. Hey, boy look. Head there.
Jauh ya. Lah, gue mau berway deh. Bongki kan, Mbak? Lah kayak game rap hi. Belum. Game you phi là cái. Phi là cái fair không? That it's not the wood working. Là cái này thì vẫn live. Yo tầng 7. Tầng 7 melu 7A rồi. Enemy very close. Nhìn là cái bằng có đi perlock sele ong dan bakwa bala kai tournament ni ingin bala kai tu ong bala kai ngan pen yatnya kan Pi ong kan ni bala kai live ke wei terima kita tu sengar la kai live tu kan bala kai tournament ngin ai bet la ka price kan ai berung ai price ketemu di don Bayarong buat by income kan ngin ang pala kai live page mo The game's about to begin. Are you ready? New way chịu là prepare một đi cái Good sir. Enemy very close. Dropping like the likes on my social post. I'll revive you. Hello Perlok. Page kita page dah giveaway deh so. Comment su thar. Kan dua dia aja hal. Ketua ayu amon lok ni mah. Kedua sini ke wifi itu baru lah wayar. Coba. Ni keteng ayu kita. Ada noob barel ya. Sila kai neng. Có si phăng stage function yang clear không thế 4 không thì benda ingat ini mah bukan situ kon lihat Iran ni tapi mah PTI ya nang memang ai guri tu tok mà sao anh này chợ Help me. đập hết luôn là chủ hết đi mà cái này chạm tướng lele vạch block mình Enemy spot.
here. Boleh revive perlok lihat. Terima kasih. Lihat. Lah bowit. Oh, cheese squad lia hewan be nga. Bago bhai. Cheese squad hewan be le hewan la kali cheese squad le. Cheese squad tapi khatra kalau no orang kata. Bhai. Ya, sawan ni benar. Enemy very close. Dari ini kendong lah. Quang lebih senang. Cheese squad le anpe dia. Nang. Tê. Bên xuân ta phải. Chưa. Head there. Enemy spotted. Genius lẹ một khoách. Yeah. Hết. Ski kom lẹ. Apa ini perlu kudun taruh ya, kamera perlihat. Oh, kebiang klik. Oh, jangan berchannel ya. No. Kayaknya itu berchannel pan. Who designed this? I need to spruce this place up. Don't split up. Stay with the squad. उसको बंद करे माइक किया ते चालू कर बंद कर देती माइक कॉल कहां बंद कर Go. Head there. Dropping like the lights on my social post. Head there. Head there. Biar pas jauh baik, udah jaya, udah terjun. भाई तेरे पास बंदा है Enemy very close. खत्म
Lihat tụ con. Group up at my location. Go for the arsenal! Oh, ada benda klikar ni. Oh. Bawa baik ini. Code speed. Betulnya. MP5 में किधर से आया यार? हेलो Baru भाई baru. Itu. Mau ke? Komen mau, boleh mau. Enemy spotted a bomb! Group up at my location. Không nói ông. Oh, hello, kumna kaseng. Hello, Ibajanai, hello. Dari start Enemy mode. very close! Kumna pilang Ibajanai, kumna pilang. Subscribe mau perlu subscribe. Naik klik ben subscribe. Enemy very close. Naik klik ben subscribe perlu nang dari balik kayak game. Jumpa. Luôn. Cách trên năm tu. Itu na awan lang senang na. Help me! Enemy spotted! Karat naman ni. Enemy very close! Banda le. Bago. Nice up. Lemnas dah. Enemy spotted. Light perlu light kita pet semua light naik nak mereka light. Nah jatuh benda. Enemy very close. Dah shot dan yang. One kill sau ngon ang dan Enemy very close! No, charut benda. Kai भाई सबको सब. No pedal le bro.
हेलो भाई हेलो जाके रिवाइव दे दे हेलो 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 भाई जाके रिवाइव दे दे हेलो देगा ना भाई रुको Help me! ना हल्ला क्यों कर रहा है हेलो चल भाई के रिवाइव दे दे देखते हेलो हैं भाई रिवाइव दे दे हाँ रुको ना भाई जाके दे दो वेंडिंग मशीन से जा हेलो हेलो ओ अक्टूबर में देगा ना भाई अरे जाना जाना भाई इधर में देना है ठीक है रुक देखते हैं सारा मोरेगा ना देख वेंडिंग मशीन से दो लोग को ना वेंडिंग मशीन से पता है भाई टोकन हमको वो ले लो भाई सिखाओ टोकन ले रे यार सेट यार अबे बंदा करो देख के सामने बंदा उतरा बॉल बन जाता है इनका यार कितना सेट है लग रहा भाई बगल आराम से जाना आराम से अरे हो जाएगा है कितना बंदा कौन कौन सी गई है तेने दोनों ही हमें रिवाइव करेंगे बाबू बाबू ने बेचारा इसने बोले कि रिवाइव कर दो सुने ना बाबू के साथ गई है ना अरे यार अंदर अरे भाई हमको पीछा करने आए हैं यार अरे फुटबॉल Enemy very close. यहाँ लिया हेलो भाई जाके रिवाइव दे हेलो हेलो अरे कितना बार रिवाइव से देगा रे मुझको दो मार नंबर क्या अबे वहां देखो नोबरे अबे बाएं साइड है बाएं साइड I placed a bonfire. मैं कह रहा हूं बाएं साइड में ये ब्रदर Double takedown. बंदा और है और इसको वन फोड़ अरे यार इसके अंदर भी है दो बंदे आने लो Still on Okay. cooldown. गए हेलो 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 ये गच्चा कोकिल भले ना किए मजा आया ना इससे आगे I placed a bonfire. थोड़ी ले ले बड़ा जल्दी लो तो जल्दी से हेलो भैया चल निकल यार गाड़ी पे निकल ले गाड़ी ले चला The game is heating up. तेरी माँ की आँख I need equipment. चल रिवाइव करो भाई Enemy spotted. Hindi ko lang afford kasi bit kaya
I need equipment. कहाँ हुआ बंदा? Dropping like the lights on my social post. Hey भाई रिवर्स हो गया. Enemy spotted. Ini li le re kau अरे बाबू Need equipment. kau. Ah, senang senang. तेरे सामने में हमने तीन डाल दिए ये मुक्का मारे मेरी भाई का सबको ते तो है Ah, boleh ya, boleh. Oh, ya. Enemy ये very बाबू close. बात कर रहे अबे दीवार Help पे me. भाई ढले बगल 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 भाई बात कर बाबू से बात Last chance. Which team will be victorious? भाग पीछे भाग Ada पीछे kopek भाग na. जोरी Satu dan बैठ kot. जोर सॉरी यार बेटा नन मारो खावर जोरी बात कर हां हमारी बात कर मैंने बोले मारो Eh, kaskan dia. Prepar kena. Prepar kena. गए तेरे पास कुत्ता को I'll revive you. Ah, भाई ना तो ये काम कर ya. Wang lang. हीरा पे का Bang argot langot dengan squad be kong. Bang. Help me. वे 3 किलो ही क्या 3 किलो Ini nomor ini ya bro na. मेरी तो 7 किलो है Kau अरे सर उधर subang dan lang. जो जो ये भी देख पे दे Ya urut ke hit. Kau ngut ke si squad ke. Ya urut hit. देखिए आराम से ले या जो पिलाका वाला 400 ही की Siap kan re? और कौन गन लूट ले जो पीछे Baik, punggung dong lah. गया Very close. पीछे अरे ये घुमा यार आदत मारे मेरी आखिरी Double takedown. Biang ni. Bật ai rồi, mình xin hết á.
Ni cái chừng thải lẹ rồi Free pro fight. from thân ra Who designed pro this? băng lại là cái First this place out. Head there. Head there. Head there. Don't split up. Stay with the mấy squad. thằng mà là điểm squad đây xem một Stay inside the safe zone. Head there. Dropping like the lights on my social Huh? post. vấn đề chung là nó sẽ này về hắn đi về hiện tại Snem E Snem E không vẫn nghi sih penun 5G tu lah tahu tahu penun 5G hai yang biasa pan wai yang ro Enemy very close. bye hả 4G lại ekran भाई सब एक साथ आ जाओ तो भाई लोग Enemy spotted. बंदा है भाई बंदा Help me. Thanks. tăng ta này tiêu cái người mua Enemy spotted. tempat lo lah bro ni kan kami perak sana kuat ngatu ring lawayat wait ya dah bertebul kan kani ong berlerong dan dengan ong ni dan dengan ring duduk lain